Police Taxi Association ni kasi khat pratarik unai lur ajar pusan kalawan chkejingalang hadin be kibor pania juga district administration kila khot kirki kinongalam juga AKMTTA hadin be kila penong gejinga khi hakaba ki kalin Assam kila khanglot ki kali Meghalaya hajura barbat khana para habakran chikilat bathai khubor na kalyang no actin ke AKMTTA uba bala jirwa la ong ba ke AKMTTA ka khrem khang ki kali Assam marwan je Meghalaya badai tang kajing sam ki kot lang krop ikinong nya kali torius na Assam nalor kata ula ong baka de tang kajing suthu bakla ka AKMTTA ka khlem ya khi bat ka sarkar Assam hendre ka khi bat ka sarkar Meghalaya maka jingwan jongi mentah singi baka jingkhot kerki jongka administration na kaliang jongka deputy commissioner office te mentah singi ngilawan hande ngilawan bani kendu wat ala dang idang dan ata ka jingi khi mana mistam te haka jingwan jing meeting mentah singi ru ngilapun sngau ya kati demand sungi boper ngila pusngau bat nakalian jo administration ru kila ai kata ka assurance ba kinyarap hi yangi kindon dekat hi bangi te sakawai ru ba kila om ba in call off shy kanika ya kanika indefinite strike jengi te nakalian jengi ru ngila munjor ya kata ka indefinite strike amar ba hakasngi ba ka nakalian jongka home ministry jongka state ka home ministry anta pa transport tourism department but ngatharai nakaliang jeng CM office ru nginya shong meeting la sibaan te takada nginya call off shay kani menta kasni hadu sibaan te hadin jong katang se pet mah kanu ka jeng meeting ni te nakat menta kasni tingin long pengin nginya ina kata kaliti pengin call off shay ya ka strike jengi hadu sibaan indala ada keren bagi ministry di boper di palakot tak jengi ka e ka baja long banginum punta mo mangikam create kata ka law and order problem ya itu nakaliang jungiru ila patay shay gala kinapay yang kini ki RC license ngiru kalalong ba ngikam kata iki kaling ngikam kata iki passenger ngikam kata no kalong betang ka jisami di lingkrap ni pamphlet siki ba bangin pensotu siki pagba brokai ke ngia keren halor kata hi ke nakaliang jukiru kilang ba ngi sotenat kata ka jungiru ba kalong non violent kanong non violent bat kamdon kanu ka jing plumar ne kanu nakaliang jungi but kani barokhai ka baja ka dei kalingba ka baja sa Assam no ka dei tang na ba dan bara khubor bakla ya kata ka jing sam pamphlet jungi te lingba jik ka kata mo haka pertai social media ka menta lingba tang iwe clip ru ibaret ka poi message da kumwe ka jingmut ka dei da kumwe ndrai ka message ki pai ba kira da kumwe te tang na kata ka misunderstanding te kalami kata sa Assam te wat mangi kindapet mangi ru ngi kham kali Assam ikali Assam ban wan sine wat iki private ru andai nakaliang jengki stage room kila le menta yangi te nakaliang jengi tingi kamdan kum kata na du ni kop ini ang wan sepo tamba sange no hapo spot si kumbangi lapan ya ka demand sampo peserta na du muswa tingi ngile ya kata hi ngi kampan pai kali ba kinong pang ne ki private na ki passenger si ero mangila ni syabe ban wan wat mentaru da Filipin Haman Pistan kidang etap hi di kali Assam ki badon sini kidang etap hi ma te kani baru khoi kadai tak misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoi shedu kani lamar balai kani kamdai ka jingi ki apreng jongi bajong Assam kani kadai ka jingi ki jongi pat ka sarkar Meghalaya kalau ong bakar administration hi kani keran bagi counterpart lamar balai kani kalau ada ka state versus state issue kamdai issue kita ki association nei lamar ba kat kum ka jing demand jongi ka hap lang ka state te kalau along big state versus state so kani ka menta mo kila don sikini ki bawa arjo ka PILEA te kani kumpanya keran menta meneh teru bakal along in favor of ours amar paling ba kani ka iba ka khampat pau pa na du musyama kita ki agreement ne ki bro khoi du te kala kan sapau menta pat ngatrai ka court ka sheri ru ka high court ru kan ngap lang ki jinge jungi te ngiru nakata ka daw hi ni ong ba bagi nakaliang jo administration ru kila ong ba lasi baar kan dan ta meeting apreng jom ka tourism transport but home department but CM do tena lamar balai na du muswang ya shong pe tang baka tourism department bat ki ni ki department bayas no bayat ko la te lese hakani ka si baar ka sami kanu ka solution na menta ka kini ki demand yang pero registration of association ro ngiladan ngidon ka registration number MLRS 2024/000023 of 2024 ila register ma spok mo bulay sige mo